bazani nabangane lapho sikhulume zabantu yabe sekudwini ekudwini. Hello, Salbonani. As you know, igama ngitshino Leslie, and this is Enkundleni exclusive, proudly brought to you by Deb3 Events, the masters that have mastered the craft of events. If you need stage hire, if you need lights, if you need MCs, if you need sound system, we are your people. Also, if you need lights, I've seen people asking, do you have lights? Yes, we've got all type of lights, LED lights, we've all type, blue, red, maroon, green, whatever lights that you are looking for, we've got the lights. We've got the lights. So if you need lights, you can just hook up with Deb3 Events and come and get your lights. Let's smoke we've got it. So Deb3 Events is your one-stop shop. If you need anything, Ozo Tata. Also shout out to Skaftin Chicken, our proud partners. Today I ate chips and ration, like extra large chips and ration with all type of salads just for $3.50 and an apple juice just for 50 cents. So if you want to quench your hunger, konkokon. So if you want to hunger your hunger, or if just visit Skaftin Chicken and get yourself something to eat. So today it's hey bafethu namhlanje deleli nje vele ngiyadelela namhla. Do you know ukuthi umuntu ma elomzali uyadelela, kodwa umuntu ma elogogo uyakubona wena umzukulu ma edlalela duze logogo ukuthi vele akabambeki. Namuhla ugogo uthe no mzukulu wami, into yakho leyo ukuthi uyabulo ukuxoxa wedwa mina ngithanda. Namhlanje ngiyabuya manje and namhlanje sizoxoxa lawe, ngifuna ukukutshela izitori, ngifuna ukutshela inganekwane. Ugogo uthe uyangihambisa e-Trade Fair kusasa. It's interesting, impilo yami sharp, life is a stew. Ngilayo ugogo wami unasingitsho endithabile and vele ngihappy. Gogo babingelela abazukulu. Ngangizwa mina. Awuzwa gogo? Khulumela phezulu. Ngizamile kodwa ukukhulumela phezulu. Andi ngithe mina bingelela abazukulu. Kulabantu abasikhangeleyo. Lapha. Wena mntwana. Linjani bakithi bathu? Ngulizibeth okhulumayo lo. How are you? Mansithi wasakhona ndasikwanisa wena. Bazaphendula ku comment section. Ungavele wena gogo uthi how are you? Bona bazaphendula kwamba bangaphendula thina sesibona ukuthi kanti vele bebesithini ngogogo. Phela abazukulu bayakuthanda gogo yakwazi. Nami ngiyabathanda ukumangalisa. Yabathanda abazukulu. Futhi bakithi. Ngikando wena mntwana. Kuyaqanda gogo, kuyaqanda. Kuze kusweleke lo yedwa bathothumeza unithiye wena. Ithukela andle amuzi yakhala ugogo bakithi. Ithukela bakithi ugogo anathi tiye. Bakuhambisile ni gogo e-Trade Fair? Ngokwani? I-Trade Fair kuyabe kubukwa anti kulamakhiwa abuyile. Kulamakhiwa. Kulamakhiwa. Mina lenyawo sasekhona mntwana wami. Anti lapha kule ziyangena phela imoto phakathi gogo e-Trade Fair. Ekapha le moto wangithengela imoto yakho. Anti siyabe sithethe imota ebanganini. Mina anti abangani bamgogo liyakwazi ukuthi bale mota. Nxa uzangithatha ungise khona kodwa umbuyisele masinyane endlini. Gogo kanti masinyane endlini uyabujahena. Ngijahani? Kanti uyabujahena endlini shuwa njoba lokhulu. Sisahamba ke. Sihamba e-Trade Fair. Bakithi umntwana. Kumele sihambe e-Trade Fair. Anobona ikhathi ezingikhuluma so i-Deb3 ile road show khona ngale phakathi e-Trade Fair. Bafaka ispeaker, bafaka ama-mic, bathatha lama picture kwampani e-Trade Fair. Sisingafika sithatha ama picture i-Deb3.
Yebo, so ngiyegqoka iteleki nami la. Ithelelena manje yiyo ephuma kuhle Futhi manje. bazake bakhawula amanyati nebe ngikhona ngale kusasa ngijaya ingoma yami engiyithanda kumangisa. Akubahlabelele ka-1 gogo. Mina ngangihlabela. Wawuhlabela ukhula? Kudala sisakhula kwakusatshaya ama-gramophone. Ama-grandformer Lana ezaziwa yini? Ingoma engangiyithanda kakhulu. Intombi zesimanje manje. Ethi she keeps knocking at my door. She keeps knocking at my door. Uzobethi please, please, please. No more, no more, no more. Now when usuvuma ke. Mina mvuma. Don't bother me no more. Manje thina la iphendulela ke. Sokuthiwa ikhisimusi iqeda amadoda. Izwe sakhula ngazo ke lezi. Hayi. So thina sehlule ukuzwisisa laphana ngokuthi she keeps knocking at my door. Mina vele ngiyaphendulela bengikhuza uSipikile izolo. Ngithi naye kuthiwa kuhlangane eGalile. EGalile Angithi bekudliwa iphasika kade. Ngingasakutshela yona mfana. Gogo. Umanyati ukhitshwe isidlo. Isidlo senkosi. Ubevumile yini izono gogo? Ubani? Umanyathi. Hayi, ngithi vele uyathakatha. Manyathi wakhe wabanjwa izandla ngezandla bambamba gaga. Umprofita lana kadlali bani. Bambamba lezi zinto zakhe. Izinto siyazizwa. Antu vele uthandana noSobhuku. Into ziyazwa kale kade bambhala ngenhlaneleni wakhawula ingane. Unathi ngokudlala mina. Bamsiye eceleni. Abambhale enhlanyelweni. Abambhalanga. Kathesi kunje ekhaya khona kuyabuya inhlelo ezincedisa lukazi. Bathathe bona loSobhuku sebedoselane khona. Sebenensinga khona ngale sokuthatha ukudla kokubhalwe ngebizo lami. Ukudla komphakathi. Ngile ntandane mina. Uyangizwa? Uzakakhawula ukuthi ngavele simkhitshe wathi fuma la. Isidlo kasithintwa umuntu engahlambulukanga. Abantu bayadla besedlela ukushuda. Futhi Kanti gogo yena ubedingani ekwazi ukuthi kahlambulukanga? Ubedingani esidlweni senkosi? Angithi abantu bayathatha into zenkosi bazenze zabo. Sebona ngazathi la ngabe uzabuza ayisikho kwaSobhuku ejeje. Uyalikhuza ugogo. And ugogo uyalikhuza nxa likhuzwa ngumuntu omdala vumani lilaleli. Lingayi esidlweni Manyathi nyakwazi uzambona ugogo Manyathi ungayi esidlo khathi esingabe ufile andikwe sokuthiwa ichechi bulela umuntu. Manyathi hayi ugogo kathabanga ngento le. Lani ma2K lalelana ugogo elikhuza sihlangane eGalile gogo. Uhlangane eGalile ayikhona emigali. Mina nani ingoma ngiyendithini. Sona ihlabela uSipikile endlini. Gayithuli. Yena lethi sohlangane emigalo. Hayi. Akuhlanganwe emigalo. Uhlangane eGalile. uJesu wathi ekhulumile le ngoma yakhe wathi uJesu ubafundi sohlangana khona eGalile. Alright koko anti mina ukuthi nilalele zakhathezi so bengingasazwisisi ukuthi kuhlanganwa ngapi. Iphambanisa izinto bantwana bonke. Madoda hayi liyakhuzwa ngogogo mina vele ukuthi ugogo nyabe ngingafuni ukuthi ama 2000 mina vele ungathi angathandi kuhle ama 2 kg hayi abantwana abangani bale mimoya kodwa gogo andina umeleli bakhuze phela libalaye ukhuza uthini njengoba ungamkhuza kathesi uyakuthembisa ukuthi ngiyambona sengizigugele mntwana ngiyabona angithi angavela asunduze umuntu ayekuwa khona uyafela khona uhlufe Andu ngabathini manje njoba la uSpikile njobe idlala lama 2000 Spikile ngihlala ngimtshela ngithi mina ma ungathatha 2000 lilethe lapha ekhaya ngangcono ngithude ngihambe ngikujiye la ekhaya kokushiya nxa usungathi umuzi ngokuthi umuntu ukhetha unkosikazi kodwa ama 2000 ngonkosikazi anti uyabe sekhulile phela gogo la esefikile ukuba unkosikazi uvela kula makhanda lokho
Kuyahlupha. Ama 2000. Umuntu okhomba umuntu olingana lo yise hayi yekelani khonokho hayi yekelani khonokho ngibatshela abanye okay egodini la egodini ngithi wena mntwana impaba ngayinali uzayimehla yona hayi uthola sokuhlalele phambili emotweni sokufaka amakhokoro samnyama ngathi libhombo mina bangicaphula manje uthi vele ngale baletha lapha bake babuye bazolaya ngugogo ngababuye enkundleni lapha isizwe sinike iplatform khuluma lama 2000 mathupha ngithi here Elizabeth speaking bakithi ugogo uyacela bakithi zakhamizi bantu benkundleni exclusive siyacela bakithi ugogo uthi umnikeni ithuba akalaye abantwana isizwe sike siluye ngoba liyabona ukuthi gogo sike sakhuluma la ukuthi sebehluphile ama 2000 khathesi abantwana babaleke esikolo bebaleke esikolo behamba besilwa behamba benathi izidakamizwa sebeze behlula lamapolisa hayi abantwana balezi insuku mntwana gogo ukubona balesibindi even ukugwaza umuntu ukugwaza umuntu thina sisakhula kwakuzila ngani sithi naye mina ngikhula ngihamba losayasi ngitsho sithandana sibili lingahlangana lo muntu omdala lapha wayephambuka omunye usele wena uwedwa wawuphambuka nanoma kungumuntu onjani ongazi mzali wakho kodwa uphambuke sibili kuhlonitshwa manje bakathesi bayaqabula naphambi kwabantu esenta kwedolobho gogo wena mntwana esikubonayo yikho bekhulela phansi njengembamba yini hayi abantwana bezwa manje manje sibancedise njani gogo sibancedise njani ama 2000 nxa ulayo ule 2000 ekhaya qina edolweni ubike kuNkulunkulu ngoba into yabo kayonakala ngenyameni hayi wonakala ispirit yangizwa uzakuqondisa wena ngesikhiwa sakho kodwa konakala ispirit yikho lapho kuwonakale khona lamasiko kabasawazi gogo uyatshela bani thina sisakhula kwakuthiwa ungahlali endleleni uzamile amathumba abakathesi uyakuthetha amathumba akhona amila ngaphi shuwa njengoba kuqanda so nyabe ngitshise kuyini ongamilisa amathumba ngabantu bama-chicken in lapha gogo abantu laba sebehlulile lawo shuwa nxa umuntu uyasuka endlini eseyamithela igwile eli-1 lamaqatha amabili enkukhu futhi akuyekeli ngathi lakho abafana bakhona bayadlala lapho antsho phela gogo benze njani hayi kantshongo uyala ugogo uthi katshongo lutho thulana umsindo lingathi ugogo ukhuluma into engayisiyo wethu asenthe ukwethu ugogo sekhuluma ongayisiyo ugogo uyala gogo izulu linile ulimile yini ubani ekhaya ulimile ngilima ngaziphi izandla zakhona kanti ukhona ngikhuluma ngenhlanyelo yami yathathwa ngumanyathu yebe ngibhulise la ngilima inhlanyelo yakhona wanika umumbu phela esawuvuna umnyaka odlulileyo sidla thina so akulalutho vele kuwomile akulalutho bengile mali lapha manje sayibona ibingeyani kho ngeyogada hayi ngayithungisa inlokhuzi maye ungathi bayintshontshele wena mntwana ngaphi egodini ngidlule khonapha ku-67 nangi-67 ugcwele yonke into ongayicabanga la yonke into abamarediyo abamemezelayo amasela yikakhulu amasela umuntu angabona ku-30 sethu le ngqondo ezixokozela njengo-67 ingqondo zabe zonakele zabe zonakele akula nto engekho lapha akula nto engekho hayi namhla mphethelwe refri namhla ngithe ngikwetshize logogo maye sendilimele mphethelwe refri ugogo uyakhuza ugogo ukhuza isizwe ugogo ukhuza abomanyathi baningi siyabazi umanyathi baningi kakhulu phandle ngale kharesi ugogo kalimanga
ngoba inhlanyelo yonke ebuya ingeyesigaba isifikela kusabhuku usabhuku sedonselana eceleni lomanyathi sebethatha inhlanyelo bakithi into mayingeyesizwe kayibe ngeyesizwe ingabi ngeyomuntu oyedwa khathi esikhelana ugogo kala mumpu ugogo kala majodo indlala uzayenza njani ugogo ioraphu yona kayibuyi gogo ababuya nje besizosiza emakhaya bayafika kodwa manje matsho kubhalwa lapho madoda hanti liyabona into ebengitsho ugogo ufile ngendlala khathesi ngendaba zenu manyathi khathi manyathi unjani kani hayi kodwa hayi sesizathembela kumprofita wethu lwana gogo okwambamba uthi engxenye ekharesi bangabuya emlindelweni lo okuthiwa uyamemezelwa umprofita okubamba umanyathi lwana navele into zokungivula ngizifuni uyangizwa ngiyakuzwa gogo angifuni umuntu ongiqaphulayo hawu gogo sengoneni kanti bakithi hayi ungikhumbuza umanyathi mani anti ngithi phela umprofeti mhlawumbe uzabe uyazosisiza mhlawumbe angabuya labanye bakhe bafike bakhulume ngobugwelegwele lobo benzakala mhlawumbe lamapholisa sengangenela omunye ngamtshela emehlweni entumbane mina ngenokudlala wathi kimi ngibona lapha egedini lomuzi kulomuntu ongayisiwo ngathi angihlale egedini mina angila gedi la ngihlala khona ngihlala efletini mina uyangizwa engitshela ngomuntu wakhona wayewubone ngaphi awula gesi mina ma ubuya kimi umoya obakwazi ukuthi uyawubamba ngendlela hayi khona okwamanga lokho sokugcwele phala bagcwele gogo bagcwele abamanga bagcwele kugcwele iganga lonke yonke indawo ungaya le uye le kukhona hayi izinsuku zokugcina ye ungabona nxa kungasayenzakalanga khona khena kuzaba into embi kakhulu ye kodwa ukubona kusenzakala kutshengisa ukuthi sowusesensukwini zokugcina hayi bathandekayo liyazizwela mina ngiyaxoxa la logogo ugogo uyakhuza ukhuza ama-2K ugogo ukhuza isizwe ugogo uyalaya njalo uthi no asekeleni ukwenza khonokho esikwenzayo ugogo ungicelile mina mina ugogo nzambiza futhi ngoba ugogo kumele sike sikhulume ngendaba zesintu sike silaye abalungiselela ukuchata sike silaye abalungiselela ukwenda sike silaye abasezikolo sike silaye nje isizwe abantu babekwazi ukuthi isiko labo lenjani abantu babekwazi ukuthi kumele baphile njani ugogo mina nzambiza la sike sixoxe logogo engajahanga ngokwe-trade fair ngoba mina kusasa ngihambisa ugogo e-trade fair sishaya into ezimnandi sidla uchinda logogo ugogo imthela ipizza gogo yazi ngokwani ipizza babe behlanganise amagwili le minsi mithi ungayisikho lokho engikudla izolo komakhelwane umakhelwane ngizwa sesibizwa lapha kuthiwa hayi sondelani ngapha nxa ngifika ngithola amagibhagibha amabhokisi angaka umakhelwane uhambo wathenga into ukungazi into zesigibha wafika wathenga wathena ngicela amathayili uthenga amaphisi ethi uthenga amathayili iyo kanye nalo ikhuluma iyo gogo enzengamathayili so madoda babuya baletha endlini kwagcwala kwathi bhamu siwataphuzile ayisalanga yini enye sisuka uspikira qedile ngokwabo magelwane kade abasakuphangela kwibhokisi lokuthi ambe eqedisele endlini ubani benika bani wena phela gogo hayi lingancithi ugogo ipizza nxa isisuke kwaphambaniseka yabanengi liyamnika ugogo kodwa lawe shuwa Ndlovini wakwabona amathayili anukelelayo amathayili aphuma kopizza ini hayi Ndlovini siyakwazi sibili wabona amaroboti wahle wathi bus stop uvela ekhaya kodwa hayi okunye lawe phucuka handi nangu ugogo sekwazi into zesikhiwa ugogo sehamba yedwa ethawuni ugogo sebhodabhoda ugogo sekwazi ukubingelela ngesikhiwa gogo akubatshele ngesikhiwa
Ngisikhiwa ngisazi kuhle. Yes. Kodwa ngangihlabela ingoma zesikhiwa kudala. Usasi ngisho ngesithatha thina. Ngazihlabelela ngenya. Khona le. I try to find you many years ago. Many years ago, by now, when she promised come to beg to take me, trying back it back. Mfuna la panya pambili wayo. Pambwayo, Kati tinde ngoma le. Wandering up and down. That's the street of Lufefe. When I'm done. Ulaki tube, So kuzobuya uDolly Parton. Dolly Parton, Athi take my hand. And he ran with me. Na 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 na. Na 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 na. And you walk with me into the future of tomorrow. When I'm done. Wangi le radio cassette yam. Le masimini masitlakuda. Iyabikhala kwambani. Bungani wazutsha indima yonke. Zilandelana kuphela zilandelana. Azisafanani phela leza khathesi gogo. Akutshela ngoma, akutshela ngoma. Sokuyini manje lokho gogo? Hayi, mina kangikwazi kuhle. Ingoma zakhona ezinyezwa khona zilaleleki kulabadala. Azivumi. Hayi. Ake bayitshaya enye emthethweni lapha ngaphosa ngaswela lapha engiyangena khona. Hayi. Isithini gogo? Hayi. Ikhona yena le tani manje tani. Ungenza manje ke. Lezazi lina. Ingoma bani. Andi kitwa so gogo so. Nomi khidwa njalo. Kodwa amazwayo. Ayilaleleki kulabadala. Ayivumi. Hayi. Thina sikhulile mntana nomntana. Sicela ukuhlonitshwa. Ngabantwana. Noma ungena emtshoveni ake litshaya ingoma ezilemsoco. Liyakhuzwa and ngicela Njengale eCountry Park akule mtshayelo ongadakwa eCountry Park. Bonke banathi ingoma. Wedwa sengithe asiyene. Hayi asikwekeleni. Ugogo uyakhuza bakithi. And nxa lifuna ukuqhubeka limbona ugogo, nxa lifuna ukuqhubeka lisizwa ugogo, libona mani into ezihlabusa. Ugogo uxoxa indaba eziyakhayo, ugogo uxoxa indaba ezimnandi. Hamba ku Facebook, ufike uthi gogo nasingitsho. Uyahlubone ubusupressa phela ukuthi follow, ubusulandela ipage, ubusuqalisa ukuthola phela ama-updates ezinto ezenzakalayo, ubusulike bakithi. Ugogo liyambuza ukuthi ukhuza njini. Ukhuza kuhle. Gogo ukhona yini ku YouTube? Kuthiwa ngikho lokho okufakwa khona Ama-video okufaka khona uspikile lapha. Kukhona. Mina le phone kulamalanga ngithanga ifoni enzima kakhulu. Nani? Yeyi. Angithi uyabona yona. Ngiyayibona gogo. Bangithengele UK. E-UK, Angithi uyabona. Ifoni enhle kangaka. Iyakhuluma le. Le ikhuluma lapha lami babe bembona ku-videos. Ku-videos lawa afakwa ngospikile lawa. Bangenzela endlini kuthiwa ngikhulume nabazukulu bami bonke osilibaziso. So i-video call. Ujaya. Ukhuluma labo bakhangele so besemazweni so bakhangele so. Akufonele nazinga kule nyamba esekuqaleni lapha. Uyise lapha. Manje namhlanje amagogorosa. Hayi, akuthi uthi sesisafona sesiqede. Uyayibona? Manya lapha. Biza khala namhla. Ayakhala. Yebo kunjani? Ngizibetha okhulumayo. Ngike ngafona kuseni lapha ngithi mina angithi kusekhansilingi.
ngithi ngikale ngcome bakithi bathu siyabonga umgwaqo kulamalanga intshelele zanye bathu. Okwesibili bemfuna ukuripota sengimtholile umuntu odlalisa amanzi eCountry Park le. Umanyathi izolade benza i-baby shower. Bayenza ama-baby shower amaviki esezaba mabili abantu. Lina likhangeli ngalokho. Hayi ungakakhathi phela besicela ukulungiselwa. Igabha levikisa hayi kalivuleki mntanami. Manje ngathi bayahleka. Bathini gogo? Abantu abafundiswa ngomsebenzi. Bangahleka umuntu omdala. Siyadubeka le narrative ngayibuyifakiwe hayi. Hayi baba. Kambe ngithwele zima umuntu omdala ulokhu udingana lokusikhala kwenyayithi khona uthwele nzima ukuthi uzukubona. Uzufake kwambana. Ngoni ibuye ivele ilungisiwe. Kubuye vele kunjalo wena okwakho kuphela kube ukufaka kuphela. Laba balungisa ama-chips lapha. Lawa amaphepha. Amaphepha. Umoya ophakathi ngowani. Mina ngithenga ama-chips ngithenga ngamoya. Sebefuqela umoya phakathi kwama-chips. Sokufaka umoya phakathi. Sokukumele sokungazi ngani kugcwele khona kugcwele umoya phakathi. Futhi akuyekele. Okwesibili. Ipalona. Ipalona. Indaba isenziwa ibe yi-round. Isinkwa sona siyi-4 ozadla amakhona lawa adliwa ngani angafakwa ngipalona. Izinto kumele zilungiswe zonke zona lezi. Bakithi bathu. Hayi, asongaphezu kwamandla. Like I said, lekwasukulandela ugogo ku-Facebook uyapomba ukubhala ukuthi gogo nasi ngitsho uzathola ugogo nasi ngitsho ku-Facebook ubusupress ufollow ubusuhamba futhi ku-YouTube ubusubhala ukuthi gogo nasi ngitsho ubususithi subscribe ubususithi like ubususithi share ubusupressa i-notification button ukwenzela ukuthi izinto eziyabe zifakwe nguspikiri laphana zingakukhuthi ngoba uspikiri uyathumeka uyaphambanisa okunye sayike simbone kodwa uyathumeka uspikiri bakithi kungathiwa faka lokhu engixoxa labazukulu bami hayi uspikiri uyafaka gogo ngicela uvalelise abantu uyethola ukunatha amaphilisi uphumule. Bakithi hayi siyabonga. Sibonga nawe indlebe zenu. Namhla lami ngithi ngibonge bakithi kunhlangothi lona lo lengilo lo. I-Step 3. Ngokungithatha lami izomfaka kusiqhinga inkulumo. Khonokho into yakuzwa lapha. Kuyakhuluma. Bangizwa khona le khathani. Bakuzwa khathesi bayakuzwa gogo khuluma. Kwinto enhle emangalisayo. Ukuba labantu abanje ngizokhuluma lapha. Angithi litheli la imali izipika inkalakati. Inkalakati izipika Lamalayithi yeke ukuthi uthiwa ekhaya uzunto esithi kuvolontiya umzala. Wathi hayi sizabona izipika zikhona uyathola befake ezendlini. Bakithi batakali hayi into eziprofessional. Bathi ngiyafakelwa amasabhufa la umzala la selifakela amasabhufa. Uthola kungela lamayisha zona. Imayisa zingekho gogo. Sokuthiwa sokuyabona church. Uzothi awufundisa ujekile. Yeyi madoda. Umthatho khonapho usuqalile. Umthatho usuqalile. Umakoti semile egedini semelele ungene. Idekho uzothi aunti wathi uzalungisa. Uthole bebophela ilembu legedini. Elisuka lapha. La yale sokuthiwa hayi sokuphelile. Hayi. Ugogo ukhuluma lani uthi uyalizo hire into as a professional at be professional. La memthetho ngiyafika. Ngabe lemthetho. Befuna uLizabeth ukuthi azonandisa nje kuphela. Uyabuya ugogo nxa lilomthatho nxa lilamaphathi nxa lilama-corporate events whatever event labe lilawo kumbe ngama-workshop lifuna ugogo abuye azonandisa nje exoxa labazukulu bakhe ugogo uthi am-available gogo babizele inamba. Ubize yakho hayikhona kaspikiri uspikiri anto yakwazi ukuthi uyathola yena sehambile watshela abantu amanga manje nje abayaziyo hayi gogo manje lapha
inamba nxa lifuna ukukhuluma lami direct 0779 087 924. Yes. Kumbe phinde. Iphinde gogo. 0779 087 924. Yes. Lapho kuyandola khona. Uyamthola right. Yi number kagogo le, we're also going to display it lapho. Uyibone ya yiyo le inamba kagogo le ephumayo lapho ku screen. So nxa ufuna inamba kagogo nampu ama handles kagogo nanka la yaphuma khonapho, nxa umdinga ugogo yikho lapho umthola khona. No, thina indlela esenza ngayo lapha eTap 3 events, asikhethi umuntu, asikhethi iminyaka, asikhethi imhlobo, enkundleni exclusive le siletha yonke into, siletha ubunandi, siletha inews, siletha okwenzakalayo. Sithi continue to follow and support enkundleni exclusive. Ma ungakalike hamba karezi ufike uthi like, ufike uthi subscribe, ufike uthi follow, ufike upress lapha notification button ukwenzela ukuthi nxa futhi silamanye ama programs ube kwazi whatever that is happening khona phana. So mina sengiqhubeka sihamba logogo sixoxa ngendaba zethu. Ugogo entshela ukuthi izulu linile but umanyathu utshontshe yonke inhlanyelo. Gogo ngicela uthi bye kubazukulu ngingakavalelisi. Libe lokula hayi manje akuthiwa good night emthini ongelambheda. Oh, we right gogo Nxa umuntu engelambheda noma evuka kuthi uthi livuka njani? Hayi. Uthiwa lisukume njani? Phansi khona lebelikona. Hayi kusukuma kuthi phansi. Hayi khona uyabuvela khathana. Phela nxa ulala ube ungani ulungiselela ukugijima, ngani uzathi on your marks. Futhi akuyeke. Usugenquka. Ngantshela hayi izwi lokugcina. Laba bathandana abasezindini abasemthethweni. Nxa iphilo fighting iqakathekile. Ye kakhulu. Kodwa ayifuni imqamelo le eyokuzithungela. Hayi. Uyabulala umntwana abantu. Uyabulala umuntu bakithi. Kumele lidingeka esofta. Ethengiswayo le. Lona ungangithaya ngawo ngiyakubisela. Amabhuruko lesathane phakathi. Hayi akuvumi. Bakithi ugogo yabuza ukuthi sho nxa iyadlala ipilo fight ubuza unjaya ngesikopela sejini ngingavuka. Andisikopela sejini hayi bakithi lingasebenzisi le ethu yokuthunga. Hambani endaweni ezithengisa imqamelo, liyethenga imqamelo professional. Right, mina logogo sithanda ukulibonga ngokuthatha isithuba lenu ukuthi lisibukele. Like I said, this is enkundleni exclusive, ziyakhala ziyaboroma zikuloud vele kazithuli. Mina lokho ugogo nithenza mphendukisa futhi. Mina logogo sizabuya futhi sizoxoxa, sikhuluma ngamasiko, sikhuluma ngeBhayibheli, sikhuluma ngokulaya abantu lokubafundisa indlela ezi-right ezingavali izulu. Ma 2K ugogo ukhuluma lana uthi ngiyalithanda kodwa ukuthi alizwa man. Kodwa kungasenani. This was me logogo namhlanje, from me Leslie Masuku. Logogo uNasingito sithi salibona singalikhangela.